Dan di sebelah kiri saya, Ammar Ruslan Terbu. Ruslan servis ke pada T. Andi. 0 sama, main. Shoot. 1-0. Pindah servis 1 sama. Dua satu. Tiga satu. Empat satu. Lima satu. Enam satu. Pindah servis 2-6. Tiga enam. Empat enam. Lima enam. Enam sama. Tujuh enam. Delapan enam. Sembilan enam.
10-6. Pindah servis 7-10. Pindah servis 11-7 interval. Lapangan 2, 20 detik. Lapangan 2, 20 detik. Pemain. Sebelas 7, main. Dua belas 7. Full. Pindah servis 8-12. Pindah servis 13-8. Pendek. Pindah servis 9-13. Sepuluh 13. Sebelas 13. Dua belas 13. Pindah servis 14-12. Empat belas sama. Pindah servis
15-14. Pindah servis 15 sama. Pindah servis 16-15. Pindah servis 16 sama. Tujuh belas 16. Pindah servis 17 sama. Iya. Oke, terima kasih. Pemain. 17 sama. Main. Delapan belas 17. Sembilan belas 17. Hop. 20. Game point 17. Pindah servis 18-20. Game pertama dimenangkan oleh T. Andi Riandra 21-18.
Lapangan 2, 20 detik. Lapangan 2, 20 detik. Pemain. Pemain. Bang. Andi. Game kedua 0 sama, main. Satu kosong. Dua kosong. Tunggu, Andi. Oke, terima kasih. Oke. Dua kosong, main. Tiga kosong. Empat kosong. Lima kosong. Pindah servis 1-5. Pindah servis 6-1. Tujuh satu. Main.
Oke, terima kasih. Pemain. Pemain. Andi. Ruslan, Ruslan. Selamat datang kepada Bapak Bupati Aceh Barat Daya. Jam 2 ni ada. 7-1. Main. Delapan satu. Pindah servis 28. Pindah servis 92. Sepuluh 2. Sebelas 2 interval. Lapangan 2, 20 detik. Lapangan 2, 20 detik. Main. Sebelas 2. 11-2, main. Oh. 12-2. Pindah servis 3-12. Empat 12.
Pindah servis 13-4. Pindah servis 5-13. Pindah servis 14-5. Lima belas 5. Enam belas 5. Foul. Oh, oke lah rekan-rekan. Terima kasih. Oke, terima yang kasih. sudah bergabung. Silakan di like dan di subscribe ya. Dibantu di subscribe 16. Main. dan di like ya. Andi. Tolong di share ya. Andi. Nih Main. mohon di share, tolong dibagikan kawan-kawan. Ntar ada nanti Bupati main ya. Tujuh 16. Rekan-rekan yang Toto Jampung di sekitaran Belah Bidijak gitu no. Ngelihat penutupan dari Bupati Abdia bro. Delapan Tetep silakan bantu like dan di share. Pindah servis Yang menyala tetap menyala. 8. Yang lun kalun ni. Bikin wawoyo rin. Pindah servis 9-17. Terima kasih yang sudah bergabung di subscribe ya. Semoga ke depan channel Al-Fatih semakin berkembang. Mohon dibantu subscribe dan di like. Terima kasih yang udah subscribe. Servis 12-10. Pemain Gagal lah. Belum. Nando. Oke. 1-2. Pemain Ruslan.
Mudah-mudahan adanya bagus. Semangat, semangat le. 18-10 main. Oh. 19-10. Match point 10. Selamat. Selamat. Game dimenangkan oleh Andi Riandra. 21-18, 21-10. Tetap belum minggu. Tinggal surat. Tetap aja. Pindah posisi sebentar. Apa bang? Sino? Ya rekan-rekan dia tua nih Sakrep. Dibantu Sakrep ya, dibantu leg. Tolong dibagikan kepada teman-teman di dalam grup ya. Bantu bang. Nah, pas Dharma Saputra telah bergabung. Silakan dibantu share. Selamat untuk Rianda dan Tiani dari PD Pertama juara 1 KPI Nomor 7 Redditor Kampiru Bang, bantu tengok dari. Bantu agak tak kaki dia. Mau piam-piam ni tu. Oke lah rekan-rekan Bu, terima kasih telah bergabung. Ya jangan lupa di share dan dibantu subscribe. Asli. Berapa nih? Berapa nih? Dibantu subscribe. Kau yang menang. Support it.